Wangalizi watukufu wa Komoro, Mesilamu njoko banu njokanga mjihundrao luhumbesha nizentu sasa salamu zahangu nambi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngamjori samihi éclairage kaitsi ya ukanarangu botrasi harumo mji waizi wa Moroni kabatsi mwenje imahu inu ponje ndiyo nauniha hondani hangu yonge ngamjori samihi ketsoka image ketsu janro shomu hemu dohishia imakalima ya jokando riambao bana andani handani tsikansi vanu haraya mkomor hamana mkomor ndishani hansi vanu yahuja nibehe umutanga wahangu nando husuyana yahe mwana nyasi bani hatu shababi hamandasi nade mwana nyasi muhansambu ya ulwaya ne shababi mtsujini jaribe umono atanga wa hatu rimwambia nukana rija utangani na singari aminio kana riuliliwa aukaya romji wa mtsujini romji wa hansambu yomiji miili ya hatu ya vadzima imahu Mwenyezi Mungu najendiye keza jiri zijiri Mwenyezi Mungu ajendiye vaparihani he amani no salama akari amino kana varoha roho nzima sha itije sababisha varoha roho zinji evo nge Mwenyezi Mungu najendeke amani no salama uparihani he ikamgu abenza sha ngamina suala banu na nzonrongoze walona mashishio na nzonrongoze walona uwengwe ndi suala uswani yani hansi banu tikahanza rike mawalli rikensi banu rizambi huwallahi wa hatu abasainu buwamembwa juu mjina zalihaniha no mji wa pijani ya membwa juu no mji wa pijani ya mitsami uli mji jirani no mji wa membwa juu abasainu ngabo mru membwa juu shababi yaja ya mru mpijani siwanru wa membwa juu rirenge shababi ya uwe mru mpijani rimnike sirikali karjamziha eba kweli bo wapijani masula haya hanyu ndoka kweli nga mjao membwa juu mje mnambuwe magari mmenye nyumba muwe wandu walo malahoni rijo wabesi wa membwa juu ngarjohelewa ukana madama masihundraba tasiri shelewa na hatwarina ajali ngarjo kubaliana ukana unundo usiu rikubaliana sheba kweli bwa pijani wamwafanya zila enswabili rakubaluka unundo usiu kweli enswararu ngamrudi mje membwa juu mje mfanya rongo itsotsi ndizo yabo kamjadhara umembwa juu wapijani waletsu kamembwa juu yabo ngasi waharananyi vanu mrujo zamana hamharaya hambe mwana witsi wangu haujihufie roho yake mrujo zalwa ni mbaba mru hambaye mbaba witsi wa mbaba wotsi mbaba hangu nge izorambao kale lobo wapijani mjiruhusu mje membwa juu baletsu kanga mfufuli yao membwa juu ila tartibu ya uparihani ha amani ya uparihani ha suluhu
shetsu kaba na wamembwa junga si wahara na nyibo wapijani. Inu tartibu ya ukanari fanye amani na masulaha izo dizora kautsaha sheka zendeleya haunga zanzo zendeleye wapija karti wahara nanyi haukazo tsidizo rajombeya abo mwenzankili helewa ewange rijohanza haukazi ndizo riko zamba ekame mru mmemba juu tsendetsi tsahadawa hautsi wa mru haruma mji izo kazi ja concerne wa mji wa mmemba juu izo zinangaje mimi bonjoba nune jane rongowa na mbangari rumauni ezimbi njaporo angajo mja mmemba juu mi ujangaje mi ufungwa wa miche kamjaporo na mrumembo ajuu ya jusapano kamjaporo na mrumembo ajuu ya mbango ndo ya waju hawe ikayo wende waone procureri kamjaporo na mrumembo ajuu wajuha wambango ndo beti salama haukaya zinu mi uzamba ukati jangaje awele lwekata ndetifanya mkiswa mahala izo kazi ja concerne membo ajuu kazi ja concerne membo ajuu sheka tifanya itendwa ba ho mahala nafanya shaitendwa nga mwanzo mwende membwa juu mwende mariashi membwa juu wamembwa juu kwa na ukubali wamembwa juu kwa na ukubali hauka kwa janruma na ruo kubali ya naru mwemi jihatu ya uka wamembwa juu kwa janruma mimi leba yanga lijo unangashe wamiche shaka linahangashe wamembwa juu inde manaraka ujaba karjaka hanzari rongowe sharika hanzari jebanule lwe rujerongowe riwonese kaya no ezifanyishi hao ranza mwelewano harumwe miji ikaunde majaraha anu ikaundo yali izo ndizo rajuhanza shekanga ranzori fanya ukaya si wakaidi badi ngarito hunda wakaidi rahanasi no yabo karja hunda masulaha no yabo kabatsi mparano kwesi watukufu gamina masikitifu madziro hususan de mafundi wamba wa mafundi wa dini nga msikitiho mruhamandami ni johona mafundi wa dini haumba bisa mafundi wamba bisa mafundi wa dini wa hawaru mazerezo zinu ikangwa rengao picha la raia ya warai ya hamandaye waheyao banu wasidoneseo waheyao banu wasilaanio shanga msikitiho ebanu bo mafundi haubomba bisa mafundi le jeshi la Komori ngali njao mijini le roahitswa wana wa Komori zabarindi ni matsu parorenge mafoto ya hema military wao maoneso kawa numa krimineli wanu mafujari wanu wafanya zinu minga mwanzo ni jibulwa shalelo nga mwono mafundi wa dini haumba bisa mafundi ya dini wamba bisa mafundi warengera ngwe mafoto ya hemoto mkwambani ya ulwaya nane mafoto ya hemoto mwansambu ya ulwaya shawakansi ngwa krikiteo sho wandu wa hamadagazo wandu wa aimani wandu wa bapale wandu wa faina ni mafundi wa dini kamjarenge mafoto yayo mwayaonesa ukaya no tsinutsi haki yanuma krimineli sha mafundi wa dini nga mjoja lelo mje mrenge mafoto ya hemoto mwirohe ne moto mkombani ne moto mtsujini ne moto mhansamu mrenge mzigrandise mfanye hamabwe no darasa la dini no abwema military waja wa wajomba hatu wa na hatu wa na shawatu mafundi wa dini kamtaporo himaba mwalaani ya ukanutsi haki bazali inutsi haki bora isi wa daula hopuwema military wa hao wende warwe hitswa wana wa Komori kamjaporo habanu mazilaani kamjaporo renga mafoto ya hema military maya laani yanu kana nzuri kenda
ebanu nyima fundi wa dini ngamria wazali nembaye ziyahe shaka kamtsura Mwenyezi Mungu gesi Mungu alitoka uzambache bakomori lelo mbria tuona mafundi wa dini warenge wanazi jana wamba mnaijana raia ya waraia hamandaye wajebanu waje warenge mafoto yayo warudi wakensi wafanye darasa la dini shema militeri wa uwema raia kamtina wakatenga uzima mwa habanu mwalaani ya ukaze tobia za hundra aimani zile tobia za Kiislamu eza hundra bapale zile tobia za Kiislamu kamjaporo zamba nyima fundi wa dini haumbabiza mafundi ya dini ibano kama nzuri ndao lazima rije banudo hamba kamna ujuwale le moto mtsujini ya uwe moto mhansambu njebanu hena fundi ya tsorenga ya kensi banu yafanye saa 20 na ndaru ya darasa ya ukana fujari Mwenyezi Mungu hamba chao shabala nyinyo wakati bapale na hamadagazo na aimani waralwa hitwa nele jeshi kamjahaba numamba ukana insi haki bodaula usilamu haraza nungu hamada zenu ibanu kama nzuri kendao ibanu nyima fundije ebanu nyima fundije inde mana rembao kana karjajibiwa neza jiri hansamu shari juhanza rirongozane harumu emiji ya ukana henye baruharoha nzima nangarijuwa ukahansambu na nsujini uwo mji mzima ilade mana nato wao mfano bala ukana henye ebo wapijani ya mitsa mihuli mrumebwa juhaja uwa mrumpijani mmenye magari mmenye neza nyumba baletsuka bala rikauria rikahanzo mwele wanoa he amani no usalama shekazi jazirudizi dungwe haliyo wala mrujwa uhana mbaba mrujwa uhana mwana na nkubaliane haukeza biransu jini juzi wansu jini waeleza banu kana ani rimenyelewa sho muhimu de amani riparihani he amani no salama ili arjuwa ukana walatima na yaru mano mjansu jini hauko mjansu jini wautima krimineli wautima diktatweri sho mjansu jini hena mrungu ujuo kawa mji wa kiadabu mji wa mastehi mji kawa atakuja mwananyasi bolto haonesa ya bonro ya wohenda harma mipira harma nsabuho wo ushindana shazina kazi japaro jiri yabo lelo mru yafanya ndongo wa mandazila yalo harma lebehewa yabo bwana nyasi wa hansambu kwezi na likubaliane ukana izo mwafanya juzi babiri erweri ula usiu shariti juheba ntasivanu rudiramba ukana wa hansambu no ala kuli hali sijau sikarja johanza rikena heni sinanyi minga mina haki njebanu ekati jabanu ngamrongo nambe haukansu jini wa mchi wa hangu hansambu wa mchi wa hangu shati na ujibiwa ani omji wa hangu wa msu jini ni juebo tasi na mbabachiri makafa sina ujibiwa haukawa mchi wa nlela nro miushukuria haukamwengo ni mowa jeni waeshi nsu jini bahamu aminukanda muji fahari harumo jeni wa hangu no mji wa nsu jini ewa ngari johanza amani no usalama uparihanihe harumo mji wa nsu jini no mji wa hansambu rikubaliane ukaya vanunu mijimili ya bazima sha itikeba labo wananyasi wa hansambu izo mwafanya nsu jini juzi vanetsuka vanarijibiwa vanarikahelewa uka unusiu ewa ngekwezi mafundi wa dini na mkeradhi eko wanadamu wanu warende na hii warirwa hitwa mhebanu msubuti mlani mwambe uka jeshi la komoriti haki daula ya komoriti haki homrwa hitwa wara yauto mto juwa harende nrongwendeni shikamna ujabanu mjemdori tola darasa mwamba ukana kana Allah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama abubakar side hali side namna hii banu nyinga mtu jabanu mjemdori tole darasa mramba ukaya
ittaqullaha dora Mwenyezi Mungu. Inna Allaha bakika Mwenyezi Mungu tawabu de munyutubia arrahimu munyurirehemu. Allahu rangwesa yarila za yaritusa lazimuri mrehemu yarirehemu. Shangar jojarulwane le jeshi la Komori kamna usubuti mheba mrenge mafoto ya hema militari wao mnyafishe mabeda ulo kansi haki shanga mje mdorega na rongo watiti wabiraru mamiji mwehaba mwemba ngamlanio na mrabo mwenzanyu wamafundia ndrabo no wamusinga sina usiu lazima rike na usiu inuwajibu rike na usiu haukake na utokiri mafundi ya dini wamba mafundi wa dini era yangura no hitwa nema militari ne daula inu shakwa na usubuti wa heba wala hani shangwa jona wanandongo watiti wa biraru mamiji wa hebanu wajona mru ya violewa wa hebanu wafanye darasa waone raia ya ruahitwa raia mandae wa hebanu wafanye darasa shawala wandu warengensi hatu waliroho hitwa wandu wako wanoporu habanu wasubuti wa lani zitendo ziziro kakazirendwa yawe nyiga manzori kendao na manzori kendao lazima richevanu jeri mwambie nukati chao wanwekanga wandu watutoko subutu mwambiani singarjo mwambiani yabonge kwezi watukufu njajabanu nike mle shamso kaunzani jeni virlie amani no salama wahemiji ya hatu ya unrwaneze problemu Mwenyezi Mungu ajengie ke waelewa babanu ko mji utwana mashababi madelenka utwana mashababi wajinga utwana mashababi wajifumo sha ngebidio rielewe ya ukana baya tsihindu ebonge ngamumbosholo ni maraba menji wandu mwadunga yabo nanu wajodunga banda banu watsinokana ngambosho maraba ze media zikorenga ze video zangu ze sitimba nambali zi tangaza ilizionesa ina mwanamkomori yaonesa ze fikira mshinzi kao doza mwihansi vanu yebonge atanda yabo ngamjomboshilani maraba menji Mwenyezi Mungu ajendeke omji wa Nsujini nano mji wa Ansambu. Mwenyezi Mungu ajendeke amani ihali dara. Mwenyezi Mungu ajendie ike wa usalama uhali dara ike hama do wakati kao rekabadzima kwatsuka shaka huma omnyasho. Mwenyezi Mungu ajendie rike hama deheli rakaya ike zabira zibiri afanyashe tendwa ngomihononi wa hifadhi ebonge ngari aminio kana omuhimu hatu de amani no salama ebonge ngarjo mlahani hezen to sasa salamu shara remjamlahani ika ngamtsa usamaha ika ngamina makalima na yarongo wa haudziru vanu ngamtsa usamaha za angu ni mwanadamu ikati rongo wa heki kawaida yode kudura Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ebonge hatanda yabo ngamtsa usamaha hanyonsi pia ranyi mwaka undunga ranyi mjoka undunga rano wandu nakawabeshaze risala zinu ebunge ngamu mlahoni heze ntusa za salamu za hangu duhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngarjona na wakati wa satsena ikahala kalmauti haririhiza ze jawapia salam ahsantun marhaba menji.